478. 478. Number 430 hymn number 430. Hado abaka dok hymn number 430. Episode na menga mayilang pacham siya yung lokal. Ah
Mulanda Namai, Grisama Wangsampa Asia Taipu, Tini Mabu Speaker, Pajay Mangap, Assistant Professor MDC. Hayanga Mulana Yinona Wangsampa Angbu Kebishem Nyomba Woibu, Bumainok Sochin, Hayanga Kawang Sisoma, Ananyai Bupai, Ocean Ayan, Daba Kumching, Tadan. Mongda payangonang Moilanda Mongmaya Pona Yapu Ngaulan Awangna Hado Iadamnam. Tini Tamana Jonah Dilak Environment Day Tidam Ayong Bucha Demongonam. Wangjay sa 5th June World Environment Day sa Ya Painang Hayanga Hadawa Kadong Nyua Ngaukem Chasa Tuman Singa Painang Hayang Boy Pumainok Chingna Christian Duman Jingna Opa Environment Day sa ilakai Hadawa Kada Kangbu Jingna Nyingbu Jingna Yabu Ichi Hayang Boy Tola Hem Tapaima Puli Aleng Chama Nyanbu Kia Kadok New Hayanga Tauba Ma Ngopu Kongkembu Kawang Ching Sainang Hayanga Tauba Environment no Kawanga Lengbu Sainang Alau Kada Lana Chama Environment Ching Nyobuna Mengama Pumainok Hayanga Kawang Kadalana, Yonga Kuanyaya, Tauba Cheng, Ngaulak, Hayanga Nyolak, Hado, Yonga Wangnang, Yonga Sunang. Hangnagama World Environment Day 1973, 5th June, Ugungwang Busainang, Hayang Boy, Tauba Environment, Paudiklak China, Namnolak China, Kadam Yangan Mamu, Kawanga, Kada Tumanda, Ninga Tambungonang. Hado China Tini, Tauba Environment Day, Taidama. Kawanga mongbu taidam hayanga kawanga nangda ada nyinga tambu toisau chasa moilana tauba yapan ma tauba taidam jona dahasa ia tamnang. Tini tamana jonlak taidam chama tau I haukening. Konyak Baptist Church Mondown Environment Day taidam. Nyau lailak pa Pajay Mangap Assistant Professor Mon Theological College. Jongba Chainau Peter Associate Pastor. Toiwanga yoplak Pajay ke Hongbi Tikan, Tobu Sailak Hai Takpalan China Yopu Woilak, Pastor, Environment China Yopu Woilak, Reverend Yangpong District Chaplain, Hemnyeja Kebishem Youth Executive, Kawangau Ya Pailak, Nyolailak pa 30 minutes, Toidima Yukung, Tinituman Chona Dilak Taidam Hadangonang, Sa Tauba Taidam Kawang Yakta Panpa, Toiwanga Yoplak China, Pajay ke Hongbi Tikan, Saida Hipak Epatamna. Yokening Wang Dang Hayanga Kadok Sai Lengangai Tempo Ba Kawang Yemuk Nyuha Sai Chengna Kata Lili Chengna Wang Mana Nang Chute Kwanjong Wang Wai Bo Pai Semen Lampi Lenga Chona Taiwan Da Mai Lak Chengna Hom Yak Wang Ha Wang Yang Wang Yi, Kamau Katang, Yang Cheng Yang Mok Say, Kata Nyuha de, Yamok Yen Ha de Mai Lak Cheng de, Semen Lam He Lenga Ngai Yang Ki. Yang Hatau Taidem, Kadung Nyue, Menyong Pa Lak Cheng de, Moi Lana Singa Ya Lak Cheng de Se, Ya Bu Taidem, World Environment Day, Teni Chona Painang. Yang Hatau Mai, Nanga Mohimambu Katalan Ogin Osenai, mấy them ya lang onang mấy ye mong bo lam ma yichi nang a chau ya ha mong bo lam ma ye hai mai ma ya ha ma wong nang bu phai wang wai bu phai voi ne tem pha moi ma na myang tem pha anyai ne nang a mohai ma bu nang ngau ya pai lak yang a ko nyong kon hai ngau nyau lai lak pa pai chai man kap Assistant Professor MTC Iya Nang ngau tam halak ngonang May yima yahama anyay wong nang na temdo Pang yu halan Iya nyaw bungau Chay alak jingne Nasa mung sa nang eptempa Hang hi chay Hang hi sing
항이 야 아또 젠터부 증내 모이만의 명tempa ngồi cái lắc bạc chính là sẽ trái lại bu ayong ai tempa nanga mohi mambu chủ tịch quan trọng vang ngoài bu phải yếm một ly ly mai lắc chính này cả ta mai lắc chính này sẽ lưng bu sớm làm phim mày mohi man thâu yang mong mai thôi lên mà ngọc lắc chính này sẽ cao vang năng ship si trên tờ ôm ngọc cây sa hạt ba thay đêm lên ở chỗ này ta ngầu thay lắc tàu khai nàng ya cho ôm bu phải vang ngoài bu phải mohi man bu phải mong mai thôi lên mai thâu yang nàng bu yên hai yung vang man hai yang mong mai sẽ hạt ba thay đêm số này tem phao sẽ hạt ba thay đêm nàng yak ta phải na pha Nazareth Jesus sampai mà yop boy oba nàng mong yêu Amen. Ta nhi sebuah taidem tobu sailak hai takpalan cina yopu welak pastor sa nyum bada hipak epadam nang. Kawang awa hadaki ngonang nanga ali angang ka ma tailak hapoi achingha hai watlak hangchingne nyautuka hadaw ha kamlak nanga wuvungka hamlak hayanga lenglak hapoi nanga wuvungti yeyinglak yichima alek yekhailak hangchingne yonga hadaw ha kamlak nangka do kongkempuma olive pin ngolak hapoi nanga nang nying nyingge olive manga yepolak hangchingne nangjing olive kongkempu yai kemlak kawang win yichai kama hadaw yafan pailak sinang kawang win chaya oyen osine panfong hayang monglong ating lak pu faya bay hadaw namno ya pailak chine sausan palande ibak tamna Hymn number 193. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ayim pupu mong may pupu wang peang paibu menma mong may tobu noksa cha paing onang anio mong may tobu posa walem opang onang hayang theological studies dialogue chingna yopu ya wanda tobu pabu anio teman pai going hayim ye tobu paing onang hadabe chamse tening theology nyawlak chingna se talak chingna tembo oyen osin candidate alang ngonang ge pumanok mo recommendation ya so de talak chingna tem ngonang naman yoy so chingma yonglak chingna sidong nang ngoya theology nyawlak chingna se recommendation ya angok bulan ngani buhan meneman talang ngai bukheme and also those who are still studying in theological institution kindly stand ya Bible college tele yelang onang iman sudi ongbu ngani buhat pamong mele yelak tau jingne naman sut punyu ma yongkai ala talak lan jingne anyu mo hawang mu nyau ngobu anyu yelak pa college tele yelak jingne iman jing na temana fanfa yu pui pak yalak temana tobu ya bai bu hado kawang yak te shema teman cham yu pui pak ya achau ba da ba yongwan ba kawang nang amoy mana dambo do ba hibak amai yen amai jing na menyong bu fanang nang mabu mohiman ayong ngonang wang dang kawang nang song da temana hangheba tobu ya abai hoyak lai pa me yan mok yan na me yoy ling bu yak toy me hayang paile wang khai bu me ka ham man wai bu me tobu shin hingin hado yo me pan bong sa anyang anyo hado doktor monglong sa pawyang hanyoy lepie kawang nang songda ya abai bu ngonang oba nang ngau chai le ke piang bu hado ha bu oklak hayang nang ngau yi chai gamaa tai halia temana tayak boy legya boy nokpu ba yoy ka hamman wai bu nokpu ha bu yoklap kawang nang ngau ha do sagi pa ngonang do kama oyen osina ating lakpu pe panpong pha dagi monglong pha dagi kawang nang edo e kimbu lam mo imana dambu fai imana lingbu dusum okpunge ne damdo temana nang da tobu pha bu she hingin dokta yanmok yan ha dokta pawe yoy noksa hayang yoy yen me yoy yen tobu pabu yapen me theology nyawlak jingne se yongbulan anyai ne tening yaga ya wang laklan jingne kawang nang yalak palam bui bungodo anu kasi yaha dokpume yaine dadam mong yongbu fe ating lakpu fe yagai ating lakpu fe ya oklak wong fa damsi hayang nyaw ngobulan la i bulan oyen ngonang ge hayang iman college te la i lak adama la iwo yidigi tau kama ngani mawanga Emmanuel College Institution the seminary de la i wanda kawang nang iman dok pai siso yombu ngopa okpu ngiyang hadaba pumanok ta anyo Christian emang anong na tampa wang kawang nang yakta hada yupu ngau mugliliya pa ya nang datong mo yupu itaw na sopa ng mga iyo amen. Theological students lan naman yui college tala iye wanda naman ngobu pumanok nyomba hayang sweet pastors lan hayang anyo pumanok soching mabu kawang yayang salam hado itamlak china China damdang ong bue halim hatwok yup nong ma as part of your practical ministry oyen ocean pumanok ma may dam ya digi naman da mong may budaw ngawlan u China damdang sa duman takadin balancing na ibak fem yop pai buki yop lak to kema oyen ocean yopu yaho ya bai kawang da fanfa yop ba tan kai kawang ngau ma hagang inang yongla hanghi u nang da ma fa bu yok lak tawa sausan balan yanna anglak hayang iman da okpu ba falak yongwan ba wa ngau yang ge Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper.
hado yang ngonang anyo hekemu luk afong pan aleng pan medume nomane caya buhay tosi dolau tangme kemlak hayang wi balan wong sei tangme kemya boy nomanda ma ya falak jingne dawa nomanda wong fanang behold I give you authority over all the power of the enemy hado yang ngonang tau jingne au yana kawang yam e sau san bu hayang idem yang bu e hayim lan ma ya fa dam lak hayang takpu sang bu sei lana dam lak hayang anu Christian katalan teman cha de yoblak jingne myang balan jingne hado anu kasi ya jang oklak takaden mai dam oklak angan wong hayang ngonang do kema nang pai left and right takaden bu jingne anu yopu ya bu jingne yongwan de nang yopu i jingne ya jingne yong wong pong myang nang hado kan ngonang ambukan ma wangdang hayanga kadong new ho. This is the altar. This is the church where heaven and earth meets. Tau jana hadau kan me tanap nang maidam bu yahu bu namyang kama nang ya baibu agenda kawang yakta fan fahu bu namyang kama yoyo suching me ating lak bu fai yong lak jing ne se tong nam yong bu oklak hayang noman jing na yu bu pakyan. God bless you. Kawang moy malam. Kawang moy malam. Let the church surround you in prayer. Let the Spirit minister to you. Kada bay sadabu yaha achaw ngonang. Hayang hadaw pumanok, hayang hadaw achaw yaha kaya tanap numanda minister na miyang atam lang. Jisu Krista angan wong yakan numanda John lang. May ngoya tuman. Anyo yung laklan ngoya. Kawang amoy man. Ningnay budango. Yung buok lang. God sees your heart. He sees your pain. And He sees your needs. The same Jesus who walked among the herding, who touched the leper, opened blind eyes and raised the dead, is here with us now. Hadaw Jisu Krista, tanap taman fay, ilak po wam ngonam. Tuman cham sa yupo pagya, yupa. Hallelujah! Achaw ba, adaba yungan ba kawang. Nang doyo po nang chay pa, nang kadalan, adaba achaw kimjing da pa yang ngonam. Awiyan na usin, kawang nang migdi siwa tamlak jing na. Yoyo iyen, mangubo, takheden ya abaya, kawang nang da panafay. Hayang yoy mangubo hanggi ese ya abaya. Kawang nang ste panafay. Alaw kan da yichi, hayang boy, sipsi, Jisu Krista ya somda ya abaya na. Daw kay me, wang dang achaw ba adaba kawang. Nang angan wong joiling daw. Hayang oyen ocean. Hadaw ma lain niya na pa mo nang Nazareth Jisu Krista man ma. Daga den balan ngopo na miyang kamanang imanda maya tamdaw. Hayang ayop lang ngawing adam niya nga ngopo hadaw tama. Iman pong di yu yang chapay ma cha sa alam ng abadam daw. Kadong yu jingnese lam bu. Tuy sâu, tuy chong yang bulan ngonang bay. Hadaw lam yu ng abadam daw. Hayang kadong yu may pamdamdama. Takhaden na to niya yung bulan o lain niya na pa yung ngonang bay. Wangdang kawang nang man may chon na damayop ng Nazareth Jisu Krista man ma. Hadaw malain niya na pa yung bulan dam kawang nang may damlang angan mong fado lam yu ng abadam pa. Hayang tanap hadaw ba ng achaw kimchinde bay yook taktaye hangga yi hayang boy ating lakpubay saa yuyoy silyang me online me kawang nang mabu maydang bu yahoo awian ocean nang de
ating lakpo bay yop nangi Nazareth Jesus Christ man mamaya damdo. Be healed in Jesus name. Wangdang kawang hayang imana yopu imana wongbong na miyang hado ese wangdang kawang nanga lam eba damdo. Ni se amyang ba ya fanda yai dana dadam nanga yang yibu wong hado nanga tulu may damba. Tanap hado mayong nang mobu nang kadalan. Cancer dak siya biyoy Nazareth Jesus Christ man may damba. Alaw ba TB dak ni siya biyoy stroke patient ni siya biyoy singayok po lam-lam-bu takadan amyang ni siya biyoy Nazareth Jesus Christ man jangan daidam nang hallelujah wangdang kawang Jesus Christ man opo angan wong pangonang hangi poison jagi bu takadan ni siya biyoy Jesus Christ man mayoklak hangi o yanang daw jina hadaw Jesus Christ ming mau ba may dambu yapay ba kem na dambu hayangan naban ba chaibu libu mangchong mabunuhay yang ayina okpu dambu angan wong ngobu Nazareth Jesus Christ man tanap yang ngobulan asay dang ma yaha acawa tuiling daw sa wangdang kawang nang sausan ba daw nang man masaki pa ngaw dam nang hallelujah wangdang kawang ayan oceana ating lakbu bay hado healing ya dagi kawang nang moy man dam daw hayang asaki pa oklak nang sausan lak nang tuiling lak chingna iman ayan ma mong yong buya hado Nazareth Jesus Christ ang panpayop nang taulan na soba ng mga iyo. Amen. Kawang mo iman sot kay. Sa lem sebuah taidam environment chingna yopu welak Reverend Yangpong District Chaplain sa ida hibak ebatamna. Wang sempang opo dana po jumpa anio speaker yang wang sempang opo teman penyium ba yang tikon lan yang meang balan tenap environment jingna sa yupu woilak jingna sa woilak ibu ma tawa jing hang ngau i hu ha tainang yup lak sa ibu ni meang kama yup ha bu yang boy singlak ni ngopu khai ma tawa hado environment day hado hang da ya bai bu si hado jing ha i hu tainang ke hado environment day hado ya bu ataman pai tanap po su chung voi ba i chai bu kia 1973 mai wang yang ke 5th June mai yang boy hado ya lak ching ne ya UN General Assembly ma 1972 ma hado resolution tim yang ke hado hang na tim nang ai bu si ibn ma ka ma tamana obem lai siba da la ya bai lai siba da la ya Taiwan da ka wang ka dong yu hayang wang dang kong gambu ia lengbu hado jang nginang kadam yang han afong cha ni ma lai wan da creation story ngonang wang ba ma ka wang wangai wang yak tam ma hado leng yang ki ni sebu ba ma yang jing hayang yang jing dang ma alo shem ngai bu hado ngo yang ki lem sebu ba ni a ka dok hayang yang jing anio ka dok hado dang ma ngo bu yan mok lan hado leng tam yang ki siang police bu ba ni ma wang he lin yu san halan hado leng yang ki nga se bu ba ni ma anio hado yan mok lan leng yang ki lem se bu ni a hado pi hai wang yan ngo bu hado pi hai wang leng bu jang inang yang boy nga se bu ba ni a yan mok lan leng yang ki anio wok se bu ba ni a
kata lengyang tau pai manaksi nyit sebubama kawanga tului mai yang kesinang hadau kawang tului mai bu hadawa ia yonga satisfy ia yonga satisfy ne manga ai tau leng bua mai nang kio sa yonga mong ha hadau ki tului mai ya nyui bung yang ki kawang leng yang bu kia các đồng nhua chừng mây mong mây mà tụ lôi mây mà căn cha ngọ viên năng bùi yang bùi 1972 mà naksi các đồng nhu United Nation hadau lan assembly mà các đồng nhua mèng bùi yang các đồng nhu chú hay quan này mây bùi yang environment này mây bùi yang sa hadau ngau ya bay yang ngau yang resolution tempo ngonang Thì hadau chu hewan teman alai Taiwan da kada meang dambu hadau chu hewan ngai bu ma ngonang lepu jame ayen ngok bulang da yu ayen ngok lak ching da anyo anyai yam wan da ayen yenang bu ka tok long phai ka tok among mo bu sau ngai wan da hadau ka ya wang yang meang avun bu hayang adau ba wang yang ka ya ayen mongok bulan tu sa mau bu hadau ki bungai bu ngona tau chena hadau UN Assembly ya environment day hadau ya lak bong yang sa hadau I bungo yang ki teni de mana climate change inang hadau climate change so hadau lilia kada yak alung bu kaya mengavun bu hadau ma ngonang kada de mana ya pi hai weng akavun nang yang yano Jaya kau dah lansa pay ka doktor yang yenang bukan dah ngok bu yang hadau shui ya yang pipe me engine me shui ya yang hadau yang sai bu me I ngok lak nyui jeng me yang ngok tambah teman yang ngok lakkan me ya adai bu jenasa yang lebih ibu hadau ngonang. Tadi Israel ka dok mo bodau Jordan yang yu Jordan yang yan hadau nuh I mabu hadau inang. Asong wande Musa hibak ma, anu Joshua hibak ma, hadau Jordan yang yan ma imana kaya yok pa. Kawang dayup yang kawang yasan yali tuiling bu kaya naksi hai yang ep yang lam na leng yang hadau makai wen bu hadau jang bungaw mengonang. Hayang buating ya hadau Jordan yang yan na I mabu yang. Hadau yang I ngok bu hadau kana kang pup hadau ki dai bu hadau bungau inang ki hadau kong kembua teman hadau climate change hadau kaya ngai bungunang hadau kaya hadau jingnya teman yak alung yelak hango yoklak meni teman plantation pipau dai bu 2000 above hadau ki dai bu teman China Hayang boy tawa taibai si ibu hay jaba yang laka hangsen ngai lak chia bai yang buang ngok lak chia bai hadau ki bu chuai wan chang nang anyo mi ka dok ma natural calamities wang yang kaya yesigama alo ka wang aleng bu wang dui wang nan kaya ka da lia ma bu simbu hadau China hayang boy teman ka dok ma lai dok Manipur ka dok ma Nagaland ka dok ma kada hokpu Israel yang atau Israel yang kau lanse Middle East yang kau Europe yang Ukraine hadau wihok hadau lilio kong kembua environment yamai bu hadau ngai bu ja environment si bu hadau pihai yang desa ibu yijibu hayang bu yoi kada yui pay ngok bu yamai bu ni mang kama hadau environment ni yamai bu yang yui bi yamai bu ni mang kama hadau environment na yamai bu yang nang jeng ne tau ki bu ju hai wan chang onang tau khe ma teman moi lan ka wang da ka yup pu he bak cham se ya lak adau yup song ma da lai si ba ja ka iganang to lai hem ta phai ma pli aleng cha mu gu nga dang wei iganang Ka dong nyu yang tau ba ma ngok bu khong kem bu yung wan ba jing. Ka dok yang tau ba ma au yan nyui iman na I jing.
หังจึงแน่อีฮัดว่ายังจึงมาลึงให้ยังฮัดว่ายังตั้งมาลึงง่ายยงวันบากะดังเดองอกลักเอามาวงงนังกีอีไอเจ้าคมจึงเดเอาองบุอกลักเอาฮีอยากมามักยนังให้ยังมงจังเจ้าเสียงอเอาฮีมาตะเลยกันมองยนังให้ยังลิบโลบูจังอีบูเยียอีมานยงวันบามบูมวยมันเท่าหลักให้ยังอีมานยันยีบูเต้าบูกะวังมบูไอเจ้าบาเท่าหลักada wa kawang ngonang kawang leng yang buki ngot ne si kama ada ki yo onga kawang hangga teman ayan ngot ne tamhu tau ki leng lak ngot lak jeng ne se teman moilan nganga yang teman moilan ne jeng mai ma yan mok yan halan phai bi hai wang lan phai an yo kawang leng yang bu hadau hangga na manolak wong bong hadau kawang ai atam da pha bu ki bu chu dai teman do pha ngot bu khai ada ki ngot lak jeng ne teman moilan nganga teman môi lan này, hạt đâu cá đông nhiều, lưng ấy dễ lắc chừng này à, alo ấy chỉ yang bơi cá văng năng ở mũ, chừng mây pha cái nắc xị, cá văng năng ở mũ, chú đây pha cái nắc xị, lưng ấy dễ ốc lắc khai mẹ cá văng năng để giúp bơi sẽ teman môi lan này, chăm sẽ giúp bơi bạc kia, ya sanya libo yan cá văng, năng sip xị yang ayong khai ya lắc bơi teman ta, ayan nak sang acu hewan kong kamu maya ang tam deki cá văng năng tem menyong pha bơi, tinggi. Hado man 1972 ma Stockholm ma UN General Assembly ma pas yang ling pai bu 5th June 1973 ma hado World Environment Day awang ba ya tai bungo yang king tingi hado man dang da hado painang hado Environment Day hang ya bu si kama kawang nang ling yang bu hado kia cá đông nhu yong mà chừng mây mà ngọ lạc yong tổ lôi mây mà ngọ lạc cá đông nhu yong cá ta hang hi bao bông bông nó ngọ hà đâu li li à hang ngô nâng này mong à bây giờ năng ba tàu bông ngọ ốc lạc trên đây sẽ hà đâu chừng mây ngay tâm lạc cá ta là nè hang cá nằm nó tâm lạc bông bông hà đâu à tâm đemu mụ năng chú đây phai yang cùng mang bùa tâm an điều hà đâu chú đây năng dạ cây hay yang đâu kia xây phải chừng mây ngọ lạc xây phải mấy mà ngọ lạc hay yang teman namano oka yongan baka wang nang mukti siwa tama nang kadok hay yang nang lingbu tuh nyunan ha nang lingbu yan mok yan ha se moi lan phai ching mai tu loi mai ngọ lạc chin se kada ayan da ka wang nang ai chu dai hay yang kon nang ya kayo se Jesus Christ nang yak ta hado kadok nyu nang ling ye lak chin se nang bo ngan wong yu yop nang ke tolan se oba nang mong yo amen. Environment hayang topu hayang takpalan china yopu ma woi dambu district chaplain hayang nyombada menyong panan sa daidam police upa hemnyai cha KBCM youth executive in charge youth president sa imanda hipak ebatamna
ngau mực amai engmung amai phai kawang mực ti siwa tambu KBCM Youth Executive Landa akung manma mungmai yanang kawang yelak pa KBCM Youth Executive Landa moiman sa pumainok bongbong namno lakchingna nyom bada hibak ebatamna Teman Fei, Konyak Baptist Church, Mondown, Nyiit menguk bukia, anio pangchim hayang NBCC, Nyiit menguk bukia, tinya Environment Sunday hayang hadau nyi. Teman jina konyo ba cha wong pong na myang ngoyang gi hayang pumenok soching ngau yang Teman Fei pajai mankap nan yuha se tong bukia. Ede tong do ude hibak halak ya se teman Fei ongonang. Dau kematini teman speaker, pajai mankap, ia KBCM member hengonang, hadau mupu, sausan lak cingna mission center me MDC me, teman Fei assistant professor ne ngonang se akung datau siyo damnang. Teman Fei speaker pon ne ya apu manoka cing habu hengau cap haunang, cing melam leng speaker dau de cam lai lak cina stong nang. Teman yup puja yalak, teman Fei nokpan jing soma pastor ne teman KBCM suanbu pajai cakap ngok bayangke hayang ia pastor interview mengayang ukha jing de nyom bana ong de ngonang hayang hadau nyui me teman Wanjo Baptist Association ne mu anyo yalak KBCM ne mu pastor ja suan ba sa hadau ki tong yang ki tau jine tamana yo patanyang ki hayang atini KBCM mission board kaya KBCM member now si ja pastor son lak jine sa liyang ngonang appointment installation kongkimbua Wanjo Baptist Church Association of Halak hayang hada appointment letter sa min lambia ngaulana menyi hay pay bu jingne hado now si Pay chăm se tài lắc bù mày nọc xuất chừng một tên nhị hay lì lắc hayang boy tên nhị hát nhuy mà ôm de ý si hậu tâm man yop puja pa xuân tây hùng bù chừng nè tâm man phải youth executive mà xuất đằng ngõ năng chơi hình nào nọc băng tàu được bay lắc chừng này sẽ tông năng tâm man phải chơi nào nọc băng air master of divinity soyang bay theological study soyang bay ngõ năng hayang asong wan do o idin na garme ministry mo do bu hayang ateni anio
Arunachal temu hayang teman border wanjo hado me nok fan pumenok me missionary pastor cha ya pen me talak halim ni ya dalak hayang installation tai dama WBCA kai nam no dam lak do kame ide yup puja pa dam lak chine do me tikon Portland jam pai lak chine se yup to chain dam na pumenok secretary ong lak chine tong na mission chairman o ong kumai lak now sinau yalana yalak pa yobatan gay missionary ne son lak jene se ngai khan ngai nang bu mai nok tim yang ngonang tani teman fe jai now nokpang e missionary mas pastor ne son dam nang kawang e phai lak jene nokfan bu mai nok phai kawang pa se teman cham se yop e me teman phai e already shot ngonang teman moilan cham se yop oi pak ya son de cham se yop ai chao ba ata ba yongwan ba kawang Chao ba da ba yongwan ba kawang moilan tai ha sebu nan leye anya ne theological graduates lan mabu missionaries ne so ne dainang to yoma tani china nokpang e so ne dai boy o wangdang kawang hada ba pumai nokte okpungi anong ye ne dampa e dwelling so sanbu pumai nokma kawang nang e niomba amene chonpa hayang sending church hado KBCM yelakpa yahama mission me wong nang ngona dampa wong nang ka wong nang yak fan fayub nang ki dolana sopa nang monga yeu amen teman bay nokpanga cinga mon veles ngonang hayang teman dikon uce wang do inok nausi ngonang se yelakpo siyo tamna i jingna yelakpa yopu me jama KBCM pangnua mulan men ma teman pai China nokpang da congratulation hayang tauba ministry chingda best wishes tauba muiman ngau yilak pa chaya damnang sa mulana kawang ngau chailak sa kawang ngau ya pailak chingda nyolai lak pa speaker pada sa hibak ebadamnang tau phai ma kawang e teman kata teman kia teman lebu ma lingha hayang yang ching nya tang ma hayang wang au ha tang ma hayang ching yan mok tang ma hayang katok nyu asai tang ma hayang katok ma lete kembu asai tang ma iman nokpu na mengdo hayang kawang yui kia kata lingangai kawang lebu ma iya i ngaina tam natan hayang soko iya iman ngaina tam hayang kawang iman muiman tam hayang kawang iman de i calon do hayang mawa ngaido hayang katong yu mana tam hadau tokto okto hayang yang ching nya tang ma hayang wang au ha tang ma hayang katok nyu ma pobu ayen ngobu semel lampe tang ma nokpu na mengdo
hang ching na wang dang ma hayang ka tok nyu ma dui ase ngi bu hai yingi ok bu hang hi ngo ang ba so ching chia ang ching lan chia akyang nyu lan chia wong phai bu lan chia ase i ma ling i kaya hayang i ching na ase ling ngai yang ki hayang i lampili ase soma ngo hayang i ma lampili tuk ok nang kawangau ibu hayang chai balanda chinda muhimanang isibu tenapu soching buiba anyaina hadoma isi tekbu kebisham nyumbam buibu pumenok soching anyu apalan simnyu ayah simbai halan hayang chamsibu kebisham Christian members lan awang na hadu ku hipak yang ayen namai kawang muiman tembu de minyong phanang hayang ni sibu bama tini bu hadu taidam amen taidu yang hadu taidam maidam phuk pa bu jing sa mong mai saya hadu taidam yalak jing sa ka yong ngonang tini bu hadu teman taidam environment day hadu ngaumuk ka yong khaubu yong yongbu ngaumuk ngonang hadu khongkumbu ngauni kem hipak yong yalak hayang boy teman cuan teman nyapam dai shua haga ngaulak jingna sa temnang pumenok ma taidam ayong ma ngobu yoma anyaina tumana singlaka sangnyaklaka taidam ni teni bu yapam hadu ngonang cha sa iya mukiya Green Sunday Environment Day hadu taidam macha ni sibu bama Clean Sunday or Clean Election hadu ni ya tuman asaya sangaklak taidam ni ngonang hangne teni bu tuman japan de lay Taiwan de hadu ni ya yong sabu jingyui kada teman jingyui de sabu yemai bu ngai bu hadu lilia hadu ni hadu taidam ni teman mai ya yang mai apong to ko ma hadu mai glak sa tainang anyaina teman auba hadu Green Sunday tenapu ki bu hadu taidam jang ya be ane auba teman hadu Clean Election o Clean Sunday jang ya be hadu wa yoglak ya hadu wa hangga oglak election hakai ngobu yau nyui ngo chongching environment meng bo hadawa hakai ngo buyau auhi tek oklak hadawa auhi wanglak hadawa lam tumana tainang hayang boy tau te gama nyulum balum nang okma hadaw okpu hayang monglo hadawa mai khan mai tailak oklak sa haga tainang hadaw tini kia nyang wangi chiang elak yang chiang elak hadaw ini haga ngobu wangyang chiang elak katok hay hadu phau nyu yung chong chiang ilak au hi mik sau mo yele hadu ma sa to ma abulan reverend lan mo yang chim ma ta bu konyak lungmai lan numan yong mai singnang au hi hadu chiang ha ga ngau lak si yete yang ha ga ngau lak ki te bu wang yang ha ga ngau lak ki te bu yan ha yan mok phau nyu yung chong ha ga ngau lak ki te bu hadu hango tuman de sangsi ya pai lak sa au hi yete hayang boy tini kadok nyu de tuman lai Taiwan da hadaw yong sangsi na hadaw ngai nang hayang katok nyumabu boibalan wunyulan chimda yang hadaw environment jang inang hanggi iya katok nyua ayen mai ngolak hanggi ibu yapam na tuman kem tum mailak hadaw ba chiang tuman ngau nang hadaw yang jang auhi ngaulak hadaw yang ma sangsi ngai lak si tuman auhi taibu hayang boy teni ya tuman da hadaw sangsi ngai bu jingna sa teni tuman hadaw taidam yabu nginang tiningani tumana hadaw juwanda laiwanda uncertainty hango haka iti shambu yo okpu wai wongpong na mengbu nyui ka hamman wai bu saji hadaw ka to tayaliha da wai wongpong na mengbu nyui da wai yakai hadaw e ma yang tayaliha yimai bu kan akan maba hadaw wai jam lui kai bu kaya flood semilambe halak jinglak jinang ba tayaliha ngailak nyui jinang ba haka meng winbu hadaw ki bu yapan tini teman tau ki ya
ngonang wangyang wangi ado air pollution or water pollution ado tuman lime e wanda news ma chai wanda sebelampe tuman hibak phim hado chai painang heat wave yo nga sham tai bu hado kibu yana yanok ma khan ma atai bu hayanga jinglak yang yambu ma yatau ba sangbu yang jing myang atai bu ado yang jin sowa lansa ma atai bu hado ba yapan ma teni tuman togi ngonang tauma 2012 ma NBCC koi mama platinum jubilee chim wanda first Sunday June 1st Sunday ya temana ado nyuengo chongchun environment hado jingna sa yoblak hayanga hado niya anyaina teman kadong ma pi hado tree plantation hado tailak hayanga teman nyuengo chongching hado yan yilak sianga tauma wangyanga teni tengoya hado pumaino ko hado wa yengi buki yising buki ya anglak hayang boy tuman asai hado maidam ya ka manakshi hado katok nyu linga yilak yang si anga toki likata buma teni o tuman hado kia ya bu ngonang soching woi bau e yang ge hame yopu woi ba Reverend Tristic Chaplain bau e yang ge mani hongi mai mai tuman na World Environment Day hado ya yang ge hayang pe hai wang chupang semilam pe taya physically town chila hado chau sayang tangsimla na hayang tuman opposition na staff level ma government ikaw ma pumanok lili ma sa hado maidam ya yang ge tauma tiningbu hado World Environment Day hado akyang yuna inspired by nature for climate for our future hado ma ya phanyang tini mani hongni haga ya soyang ge tanap tiningbu hado konyak pangjim tinibu hado World Environment Sunday hado ni ya lak jingna sa akyang yu cha hakaling yang gi similambe pautik manpu hai Christian tuiso creation care and Christian responsibility sianga hado ma ya phanyanga aga ngauglak tau ma hami tau ibu katam yang han apong cha aleng tama wok mabu tama tat ngoya ane room lai apong tat aleng pan matu mabu pan manyi ngoya hay nga kolosi apong cha aleng pan ma wok mo pan manyi ngoya hado lilia hay man numan o referendum yang lak jinasa hado the best yang haga ngaulak hawai ka wangyang wanghi yang yan soha yan ha yan mok pi hay wang hado ka tang ka chi ka to yang jing yang yu hado khong gambu hado wa ka wang linga ngai bu ka tam yang han lai da lai dai wan da yang hado nam no lak jinasa tuman kada linga ngayang ge hama teni hado lana hangi ba yapan mongonang ge hado tuman moi lana chama tai lakna ngai boyang hawai kada lai tai wanda lok ya bu sisin cha len de ge teni lak de ge ibu ye chi teni o ya nang hayang boy lekhan ma nam thai tiru ma wangyang yong ko sinu de ngoi tamlo ma wangyang longwa to nay tông hay lục quân đường ngồi có nhắc cả mấy cái halan này yo ngồi yong bu ki tây năng yong bu gì halan này teman cả tộc cả tàu chuan hạt tàu không cũng bu hạt tàu lấy Đài Loan đó tàu mà bu bê hay vang á yong bu chính á số đồ bu hạ số đồ bu teman này anh này hạt tàu yang yên số hạt lấy Đài Loan đó mà khăn ikan tai bu yang nhà đó may lak tawai uto ma show yang lo ha si bu long tu mana tek yang ngai yang hamiu e je ke JCB phai luk yang sa ji hado yang yan ma bu long ha show yang hado jam ji lak pa ye ji hado jam ji lak pa ye ji hado ba ya phan ma tu mana to gi tai yang yan nok awa yu ha tak min phayang hado wa ini ha bu na lai na tak min jam bo do de ha kan ha saji power akyang ma hado ba lam tuman power dogi tai bu yang kadang gaji sheme yaw ma bu hado wa tuman hado ba lam chon do de teni ya tuman da atu na hado meng nang takatin pangaya bu sheme lambe tai ye do bu hau bu hado li tau mo medical doctor lan ma ngok lak iman do an expert lan de tongwan de ai hado takat tau tawai hado hagat treatment ya do hayang buino akam gam na it depends on your lifestyle
nang ayan hado nang hang ngo hado mai ngo la ka jayo nang hangi ha hado tong ngo la ka jayo se hado ki inang tuman hangi ha bu si tuman ha bu ying bua lan se tau tawai bai nyat yang bu hado semilam be hado ha bu yang tuman hang na tuman hado ba yenang hado ki bu juwan ma teni tuman ngo nang hado ki tai ka ma tuman where are we heading to? We are heading towards no return. Cham hing yi ha tau wang bang da cham yi yang tau ma ching yi ha ilak pa ye ji sha ji so khan so tai bu yang hado ba ya phan ma tini tuman haga ngonang awi ling na yilak hado tai lak na tuman ngai bu yang tuman na lan nok ma bu yui nok sa ma yui phong jong ma na lan pu bai nang iman da yo mai pau tik nang education the best yui wan kon ma mai bu hado education phalak ching se tuman iman da shon nang pau tik nang hayang boy can we guarantee them iman da tumana hado hangi bu hado environment ang dau lakchi can they survive hado ba yaphan iman tai ka ma ayen ngo ok lakchi ya hado chuwan tai lak na ngai nang tumana iman jing the future hangi shi hangi bu yaphan iman jing yu lakchi hado tai lak na ngai nang Bible la ya tai wanda hame yang bu ki ya ka wang ka ta e ki ya in the image of God hado ling ngai yang ki hayang hado ling ngai bu sa ye chi hayang bu hami to lai ma yang bu ki ya hado smel lambe tang ma yan ha yan mok yang bu hado yan mok khong tum bu tang ma nok bu na do rule over the nature iman tang ma wang lam lak hado pha do yang ki hayang boy hado matuman na pien bua wang lam lak iman da hado iman tang wang lam lak si bua hado English ngau sala abuse ne meng lak destroy ne meng lak hado baba yichi hayang boy tani tuman hado ba yaphan ma tainang do rule over hado da lai ga ma ka ta hado shemil lam phe tang ma ching ha yu na ka wang e ki ling do da iman tang ma nok pu ne meng lak ching na se ling bu hayang boy pau tik lak pa ya ban ma ling ngai bu ambe Bible misinterpretation or hado chonyang lebu jama hado hawai semel lampe yan ha yan mok nyui ngo chongjing hado mengbu hado tumana hado nginang ka ta a namno ba cha na caretaker na pau tik lak pa na ling ngai bu si nang hado ma adam ling ngai yang adama ifni saji iden pisang imi angdo yang ke hado mengo yang English ngau sale paradise saji hango mongsang mongmyang bu yenang ba ya jai nap jai ni jai hado ma toloi mai kem lak ngo lak ching na se pha bu ye chi hayang bui hado iden pisang ma imi o tui ling ha lak ching na hado na na se ling bu to work and to take care of it hado pisang nam no lak hado ma ngo lak ching na se kawang commission ne meng bu hado nginang Hebrew ngau salai to work si kama hadawa ane to serve nam nolak no tu heling lagi ci hayang boy pau tik lak nam nolak cing na sa lenga ngai bu hayang ali teman da wong pung na mengbu hado ali semilam phe ya phayang ge hayang ka wang ngai e lai dau ka tong nyu a sai ma ngo bu ali lek bu pham ha wang yong a sai hayang pe a sai amakan ma ali lekpu pelek ngonang tawa numanda phanang numan chingna hadawa ha yingna ngolak katam yangan apongcha aling tam manda inang ali ya ining ning dia ngailak pa lam yije hadawa tumana namno kam hai ngailak ta ka hamnang tuman hadawa ali ya tuman namno tai kam hai hadawa yangbu hayang halak na mengbu hadawa tuman phayang ni tauki mu atamai if ni do hado iden pi shama hado ki namno lak chingna sa linga ngai bu ane commission ne mengbu tumana nginang room lai da lai wanda hado ma yonga hado creation linga ngai bu semil lambe sangbu sappu jang hado ma imana ngau yang ngonang to ma anyulan sekolan nah wangai ngilak hipang ma sangbu takbu hado kia the groaning of creation teman bai hado room apong tat aleng pan metu malaya ta wanda hado kia ngonang
hadu ba ya phan me tenia ka dong yu ma tau ki sang bu se nginang hayang hadu ki sang nang sa teman jing yui ane teman wan kon do o teman cham lai ha teman ya phan lai tai wan da ka wang teman de yong kan bu mui man bu ka wang se teman tai nang hang ne teman da pha bu hadu ka dok hadu de lai do yong wang ngoi bu ka dok teman da pha bu hadu ka dok ka mui lan u ok lak hadu ka dok ma tuiling ka ma ha ok lak tay ha li ha mây bù nhuy yan ha yan mộc ngộ bù nhuy yang yan mơ yang mà bù yan ha yan mộc đâu nhá hăng sinh hăng hi ngộ không có một tàu bù nhuy anh ấy hà đâu yang yan soa li li à hà đâu ba ying đâu khả năng gì hà đâu vung năng gì y bù như chi không có một ying ốc lạc drinkable water lan cho hà đâu tụi mình này con hà đâu kia ngộ năng hà đâu phai yang gì tu man halak ini yang mukia pemyak laipa wang mana hadau payang ge ane as a tribal people tu mana we are very close with the nature pe tu mana yong close ane hadau ma depend na yang tu man jingyu nok chobu hadau nginang hayang boy sa tu mana hambu hadau ka ma tai ga ma tu man ka dang ka ji se hadau tau ibu hadau ma tai ga ma pa hoi ka hadau lili ma tai ga ma teman mincing ambu kan mengolak si. Where will be our identity? Teman nyuya hami tau iyang bukia tau mabu tau si ibu japa min je pabu kan canu yanang. Pau de ya lok selok kema hado piyak hado pem hado tau gi minang hado aw hado tau gi minang hado ba pir hakam minang min payang angbu. Yang yan de lai do hado min ngonang. Kong kamu teman min payang hado awi pabu si. Abu abalan numan hado menna modern education ong yang phai ma hado AP nyan bu hado sing yang phai pha bua ye chi as a honor as a original inhabitants of the land hado phayang ge hado modern education hado AP man yang phai pha bu ye chi hayang boy unfortunately tani amawo yang teman cilalana Yichi bu lam da tai nang bu ma bu lam nyu da tai nang bu hang ne with the highest degree with the highest qualified education hado ba ya yang sa ji phao ong ko ma men yesing ha lak da hang kam bin bai hado yesing hado pe hang kam bin bai hado yesing hado ba ya phan ma tani tuman hado ki ya tai nang min pha bu na ha da min pha bu wa inyu e ba jing right ngonang hadau kia teman abu abalana pabu men hadau menyek hadau mensing saat teman cuan ma hadau makan ma ne ilak hadau yapan ma haga ngonang climate change hadau yong a scientific term hadau an hibak phema teman chainang climate change wangyang wangi chele buyang siam nang ge wangyang wangi chele buyang hadau season chele ibu ye jibu hayang boy teman ayende sabu hangi ba yemai ba tai bu ye ji ba ngai bu hadau lilia climate change hadau ngonang hadau yom nok yong mai yang we yang ge tuman ase sayang awang ba yom nok hadau bulan apalan numan yom nok we wang yang ge tau wan do ngo pa yang ge tau bai ma yom nok ala cha we tau ma fan ceiling fan pa yang hadau bai wang yang yong mai teni ba sa tuman hadau ba nok we do bu de Asia bongbong na meng buyang. Hadaw Japan de Taiwan de hangsin power consume de meng bu. Hangsin Japan chelei tai bu. Ane hadaw lili tuman de mai bu ki hayang bu it also has a side effect. Nam no bu mo hadaw yong sang na I think pumenok yak chong bala na yong mai sing nang lekyang nip ka ma hangsin na yop nok nam no bu ma yop nok chimbu hadaw course. Hadaw ba ki hadaw lili ambu kam na ngai bu si wanda ka tok yang jing mu cham ngai do buyang it's in nature yang boy tuman sa ibu ba ye ji me ka dong yu ha do ba strain ma Taiwan da hang gi ya do nyu ngo chong jing tuman jing environment da sa bu ha do chang ibu ha do ngo nang nok koi bung ha do shimel lam phe sa ji tuman o ha ka cha khan cha ngai bu ma ling nang hayang me sa yang bu ki ya
esi mong mongo ko may tin nga niya tuloy may ok buyang esi awi sakok lak hong ko mo sakok bu yiji buyang ngo bulan mo the rest hangge ilak hado ba yapan matay ka ma kadok niwa imbalance yamay ba hado yapan ngailak tuman nginang ane syambua nyining sabu hibak hado ki syambu ma yiji wangyak anyay na syamnang longnok ma ngo bulan hado yaning takap eb yang ngai linglei pongbai wanda yo nga wangyang lembu hado tuman haunang hado releasing the gas heat ama has halan sin ngo bu ma hang sin na sausilak hado ba yapan ma temana tini tau ki ya ngonang anyai na ten teman nyui ma anyai yelak ba yinglak yang ma sausibu oh cholak yang hado water crisis hado ayong chana temana menang teni ya teman tukan apa yang ngandalpan pa potol jaya ying hango feeling yanang nang mo hangsin yo nga tai bu yeji potol niu ya ying hayang boy hado ngin ong lakai ambu ganda tai lak tumana ane au hiu yete hado yang to ki yau yang o phala ka ma se we never thought that it's a commodity hado yau lak chat ma se yete teni ya hado yang hong bang ngui ka ma mun taun lan sibu ma hado pekap ma chia hado kari ayong macia yang saklak yang da pet pua haga tapi yang teman yanang bu tapi yang hado mongok bu sanyang yang ngonang yang siung bu tau lain nang temana hayang be hado teman montaun yan ang bu yang yan hu temana hangi ba yapan ang nang gi sa leido yang ayong khan yong tai bu yichi i khan iya hado gi tai bu yang long tau mongok bu sheme yang mongok bu khong ku mu tek win bu yang sa ji jcb ong nang bu to bu hado phai na hado ba yapan me gama where is our future tuman hanggang ngolak hado lanjin nang ba tuman ngok laka singengin saha ngok laka hado ba yiji buda tuman kata yen ngolak jingna se nyui ngo chongjing nyui pan hado khong bu wangwe ngokum nakhi tuman ngobu lauhe ya sa lauhe nang ki tuman wangyang hado yen nang gama hado bulut ne myang gama hanggang ngolak hado lili tumana yong maya tailak na ngainang saji mundaun mo akan ma drilling katok ma hado yang drill meng bu hado wang yang ge wang de bu ngonang already hado saji tumana hado so sa pai bu so bu na ngai bu ngonang ane hado even the groundwater hado i ma tailak hado ba yapan na tumana lignang bu yang hadawa modernized development kia tenang hayang boy hadawa tuman ayanda ngolak sustainable life ni jibu hadawa yapan ma hado tumana nginang scientist ane teningannya tumana science and technology da ating laknang similam be imana ngaunang imana lengnang iman ngau bu hado kailan ma tuman kemnang hayang boy scientist lanu iyang ge we are not that great that we can write our own fate tumanu yong bu yejija atau tuman kiamlak tuman ngolak nyalak lenglak ka hayang boy nature has its own course atau tuman nature nyongo chongjing atau i ning gi atau life circle ngonong bu tau me depend memang yang ngobu jase atau iyang gi hayang au ba tumana atau environment jang nyongo chongjing jang ilakai atau gi iwanda it sounds like we are against the development. Hado ba yeche development against the myang bulama yeche. Numan moilana recently ado Rahul Gandhi jing video cha nginang be Andaman Nicobar Island e Taiwan da e video cha linga ngayang ge toma Adani group hado Andaman Nicobar bu pe yo ang bu pe hado aklak chang e do da hado yamai lak yang hakatai ga ma si yang ge hangna hado phau ma pe sa ngo bu yichi hayang bai hado phama kada ngo do yang tribal kadalan ani hado ak cham lui sa hado excessive ak tai ga ma hado wa tumanjing environment hado yamai lak na ngai do yang hayang bai being a multi political party hado ngo bu jing se yu view ngai yang hado politicize na myang bu tuman hado nginang pa hayang bai in reality ma hado gi tai ga ma tuman moi landa yamai lak pa na hado ngo nang tau jing na hado development si ibanda hadawa ka da hangiba mailaksi people centric development hado do myang lak bongbong environment justice
hado linggama ya mailak hado linggama mailak ya ong hado plus minus lingyanga hado ki linggama hado kongkumbu da mailak hado ngonang Gabriela Dedrich iyangge numan pungau amai de sangyak kama hangi ba Yesu bengo hado do sangyak to if you are serious about the gospel pungau amai hado gospel da numan mong pha kama hado do sangyak kama hangi ba injustice ngo hado do sangyak to that means to fight against those injustice and to create a better world hang na pungau amai hado we khai tàu yan yang phải mà halan si ibu bai pungau amai ye chi tàu oyan nang oyan chambao yang không kumbu yalak hado pungau amai hado ngonang tàu jing na hado pungau amai da sangyak kama haga hangi ba toma jing khung dip ma yamai bu hangi ngo hado bai hoklak jing na sa ngau bu hado nginang ane kesi Abraham iu lai nyan bu ma hado cha iyangge hado environment crisis hado toma jing spiritual crisis cha si iyangge teman hado environment nyungo jongjing mengbu hadawa teman yam hadaw mengbu ja hadaw adu ja hangne hadaw ba ya phan ma tai ka ma tumana cham ling yok lak pa chuan ya pai la ka ja tau jina numana hadaw da sangyak yang hangi ba lam ling ok lak kai ka ta cham loi ha nyak pu ma hadaw environment crisis hadaw mo ngai nang tau jing na sa hadaw yamai ba cham ling yok lak pa hadaw chuan da tai la ka ja hadaw ling ok chang bu hibak ma ling lak hayanga hadaw tuman hibak ma wang bu yeji hadaw lainyan bai bu ka dalan tuman chamloi ignorant tuman hadaw pungau ma ngai bu hadaw au bu singa ya sa hadaw yang ge hangne tuman pungau do lai dai wanda Mesopotamia culture siang yong flourish hadaw culture cha ngo yang ge civilization cha ta yang ge hadaw disappear hadaw atau nyungo jongjing yamai ba meang tai bu ma atau ma tai bu ngonang ane tumana singbu Roman Empire hadawa moilana sing hangna jisu pu hai li wanda tui wanda tumana wangje se drama jaja hawanda romance bailan lengdo buda atau imano wanglam lam yang ngo yang ge atau angjing ngo saaji ma tai yang ge it because of exploitation kata jia yan hayan mok atau nyungo jongjing jia atau ma atau angjing ngo maatayangge ane India hai Pakistan pa mangobu atau Mohenjo-daro or Harappan civilization siang tuman SS laima sau I bulan ngonong bai masalano kongbu tuman chaibu singbu atau civilization yong maya well structured lengangai bu taugi jingyo ngobu atau maataibu atau lilia ecological degradation ngai bu atau lan ngonang sia nginang saji tuman hangi linglak si hama hangi do mailak hadaw tailak na ngai buyang it's a human responsibility kata nyuha tuman ayen bahai chelai tuman chudai bahai chelai ga ma hadawa ling oklak hadaw ngai nang nyui hadaw nyui jing akyanga hadawa dustbin na yeche space is not our dustbin halak willak yinglak willak hadaw yeche properly ado order ngonang taumo wingama yong maya sibu mani hongi yutlan kyam yang ngegi tau taspin na tai do bokai yui choga mai yui shot bu hado ro mai bu mak phet win bu hado da cha bu ba ji bokai yui surrounding yui town yui city hado li hado mai anggam naksi ambu kan da hangi wilak ambu kan da hangi hangga cholak hado tumana singlak na ngai nang yang yen soa tahun nei kun mabu lai do saji amang na mem bokai lifeless hangna toma plastic ni khong gam bu tomai tolak yasum amyang sandal tomai ngilak ane adama direct temanjing atau wesa plastic pipe one mai bujing na yang yen direct sok poyang habu ning atau da hangga mai lak atau yang yen na lian dabu hibang maba ying mu ngo sibu hema tuman meng bin bokai tuman ying tuman great na meng bu atau sangsi yang atau awi ling yilak atau ling laka tuman jing tuisong ona tau jing na yang yen atau sowa sa tahun nai kun ngo bu atau tasbin yeji mak ta sip tau da kem yong wanda
Tuma no sip nang hamla no sip nang tukan mabu cabu ni yang tahu sip nang camu tahu tak sip aji ekra marile ku nohebo nohobo itu namari bi yate na bhelai bi itu nala ase itu pani ase yang bui tuman wang yang sip wang do buyang iman jang jang pai bu ka dalan iman ka to ko yechi hato me yang phem tuman ambu kon tailak ai cha chi so nyu ni se yulak tuman onglak Hayang may hataw hipak aubo nguilak tumana mansing. Hataw tan bu na, taw mungo wanda cacada sangsi na atu na yemang ba, jing may wang may ma, tuloy may ngolak hataw tuman tuisaw ngonang. Jingwei palan na, keyo matanga, kesu matanga, ngau kyang yanang, yana yan mok tatuy, hataw ki paway caca yanya se. Atau mu nang nyulum paloman nan okaman nan okasibu. Ay ngau kyang baleng hayang bun nan yo ok tai mu tai kep mu kep ambu kon mahangga cham ngolak. Atau tu mana nang celei ka ma hami ay yang bukia nang nan okama hadawa wang bu na menga sibu. Saji yang yende o tu mana hanghinya the simil lambe kunyang at last we use chemical atau chemical powder chondo buyang. Amang na lengetam buyang. Kahaman mai budo Hado chemical ye cholak situ tu mana hado mu de chon bu yang hang ne chong bu chilala na kahama mai bu ba yo oklak yo okpu ya phan da tai ma do bu de haga hado ba ya phan na tau yo pha ka ma hung ye li lak na tau jing na sa ji yang ji ya tu man jing ka dok ji ya hado ba ya phan ma tai bu hado nginang ane tu mana pe ya lak yang yang ge pe tai lak yang yang ge mani hong yo tu mana tai yang ge tau mu tu mana tai laka hangi ba pe tai bu mai lak si hado yong tai lak ngonang Jupiang sa ngai lak mai nanggi jupiang sime yang matam lak tahun mai ngi lak ha hayang boy okay hado teman mai lak cia pilek ngobu pe hado teman friendly eco friendly trees hado kibu tai gama hado select me yang tau kibu plantation tai gama yo ong mai lak nang ngonang mi katoka saji hado jambu kashmir kibu ma simla kibu ma hado to bangkok kengtok kibu ma ayasan yali mai nanggi hado snowfall pine tree ya foto yip to yong mai lak se teman yo haga tv ma nok sama yo payang o lainang hayang boy tau de pai tu hango ngau yi chai lak teman phau ong du yan ha yan mok local lai bu hai cha klik klik sa hang sin mai bu teman jinga ha hado ba hang na hado yan ha yan mok ngo ok bu eman halak mai de uda hai ngo bu hado yi ngo bu kan ma yi ngo ok tau ba ki tau ke eco-friendly trees hado ba kibu tailak ngonang hebak phema chimjing ma mission center mo to mana plastic je cholak jing sa nganglak siang ngang sibu hayang be plastic mu now tai tam ngolak hado je chun ma hangi cholak alternative man ngai ok maling ok haga yong sangbu hado ngonang ane e-waste electronic waste teman mui lan nok ma e-waste ngonang radio tape record hado mu wang yang saji TV hangsin nai nok ma win ne to yemai mai ang ne to upok hado wa electronic waste ambu kan siblak hado wa chak ka winya boy wang yang mang lak yang ye chak ne ya boy pok bu yang ka tok to sib na be hado ka tok halak pa u ye chi hado ki ya tau jing na hado ki elect teninga ane mobile ngai bu yang mobile ngai yang phe ka ta ja mobile hangsin ngo bu hado khong kum bu e waste yong yemai bu hado wesa hado hangkan nam nolak hado tumana tailangai hongyu bai timo bo ma to TV yo bulana world cup offer ma TV amyang ya pai ge iman na to ala with offer price ma pha ya pha bai si bu to tai bu hai mun taw no ong yang cho mai bu kari ayong cha ma khong kum sai jam yang ta si bang TV je taw ya tuman jing sang hanggi o ngai ha si bu se bai tai ngok ge ma ngok lak nok li li ma atawa electronic atau waste Teman sanksi na meng buhat uca nginang. We have to be responsible to God. Kawang at tumanda iki lengayang ge. Tau ke tuman hado responsibility ngonang. Hado tuman siyang yang tailak hado lenglak ngonang. Anya na future nguglak ba juan hanggibu ya pailak si. Hanggibu juan teman pailak jinda generation hado ang taulak si. Hado wa saaji tuman yang mai ngonang. Iman yang menyici. Hadawa saat teman ngobu yapan,
hatu mengailak hayang Desmond Tutu hatu scholar cha hatu ki iyang ki I nyanbu laima resolving the ecological crisis of the planet is no longer a problem we can leave to the scientists saaji hatu meng tai bu hatu nyingo changjing hatu environment na hatu ling yilak jingna sa scientist sa hatu anglak hatu ba yeche but just as we are part of problem, we are also part of the solution. Hado linglak jingna se menglak jingna se tumano maitam ya bukai, hado tumano maitam ya yang hado wa ling yilak se I hado iyang ge. 2014, according to hado Indian land bu hado pungau do lai Taiwan da 2014 ye 2024 wang penga hottest year siang hadoki ya payang ge hayang bui tau ye saji the scientists has predicted 2026 the ningbu hado wang penga yong shambu wang penga myala ka cha se I ngonang tumanda yong shamla ka cha this ane au sing bu ngai wang tau bui se shamsu tai no ok hayang bui hado 2026 sa yong shamlak hado wang penga cha se iyang ge mabu kan ma saji heat wave heat stroke kaya kadalan 5 bu tumana ngau China ado 45 and above 50 Celsius degree de hado temperature ongbu hado ngaulan China school man nahalan short yok office de kadalan tai yok public places past 10 train ki bu ma hado ki bu kada jingo ok hado ba yapan ma ngai nang somehow hado north east zone north India hado wa acheng ha tamu bu yang nang hayang boy tumanda noi halan sin na pok alaulan da hangsin jam sama talak hado ba chuwan ma tumana ngonang hado ki bu yapan ma power hado sa da mo wan tai boya hado power consumption yong demand khong bu hado power bongbong tukan ba chia nong mo ngobu chia office chia school chia khong bu hado power bongbong hayang air cooler hay Asia off lak hibak yanang hangna hado off kama yang ok puyang hado ki kama higher hado yong power consumption luibu ane demand yong lui taibu hado ki bu nginang hayang prime minister Modi o mele kyang ma eu hado announcement ge that kadalan temya yo teninga hado ki bu heat wave heat stroke ngailak yang we are heading towards dangerous summer yamai ba hado chau hipak to tumana taini buyang hado ma timda lak chingna sa hado iyang ge cham lui sham cham lui wai kai haki kama hangi ngai busi it affect all the sphere of life khonggambu nahalung mai hayang tuman tu so khonggambu da sanang anyaina kahaman mai balan da sabuyang kahaman yook yang lui bu jingna sa cham lui sham bu jingna sa hado yook buyang hado ki yook kama hangi ngai busi ta lek halaka production na shui ngai lag yang ani hado production shui ngai kama hangi busi phai wan buyang phai ong buyang hado ki bu yapan au hi hang ga jingnoi oklak hado li sangchi hado wa nyungo chongjing yemai bu ma hado ki linga ngai bu hado nginang hame yang mu ki chongbu chilalan temana kahamanai bu cham yising wong nyik hado ambu gam na pai be sido tukan mo bek masak bu mekso mai lebu kai hayang be takli tayang hado chonglak hado namnolak hado ba tuman yising ani hado tui linglak su tumanu yetai nyubalan onu mana singaman do ai office me so lakacha nang sim nyusim balan hajira mong no Taiwan da numana tauki ngolaka hado education phab yang tumando hado ba uyechi life skill survival course hado tumana ye do uyang ai tau sa yechi ba iman sa da plan yang bu uyechi yang bu hado ba yapan ba tuman hado modern katok ma hado ki tui jiling ma hado iya ok sangbu nok mu ma se hadu balam ba tai buyang au hiling bu halak cuan tau ki sang ngolak ye chi hangge ilak tu mana sabu ki bu hadu meng tai ka ma a wong ambu kam pailak tawa naman hanggang ngoy ba yesing nek hai ba yaning namning puri pan haya ba yoy chawo ya do momo plate nyilim haya ba yoy nik plate nyilim ba ko halak hang na tau ha yang chongdo buyang mumu hayang pakai yang siapa ye ok hayang bui tuman kadok tersalai Taiwan dah nobody encourage hado kahaman walak tinggal sa auhio la jenik mongo je pa
heng bu ye nang tau le ma ka tok sak ma pa kan ling do cham bai kum pa kan ling do hado ki ling do hangi halak monoculture monoplantation no tuman jing na se hado ba yemai hado ki bu chuan ngai ka ma au sing bo yang bu ki ya ambu kan da liklak tuman na ambu kan na tailak hado tuman na muila na tailak ka hado ngo wiang Kolosi apongcha aleng pan mo mo pan menyit te tuman na lai dai wanda hado ngi ba seben lamhe ka wang e ling ngai bu ka tok wang tang ane tau pa mo bulang angjing chia hangi chia e ling ngai bu e nok pu ia nok pu ngonang hayang tumana e ki ling ngai bulan hado pau tiklak lana teman se e ngonang tau jing na we have that responsibility tuman hado hangki i hado tuman ngonang hado ecological crisis su enang bu nyingo jongjing meng ngai bu hado wa lai ma hai ngau bu ngau tini tau hai ngau bu hado yiche it's a real issues hakai ngola ki ki ya iyang bu ki ya chin len de bu hibang ma yang yan hai atau yang jaja sangsi na yang ngai lak hakai ngola ki ya ngo bu tini hado sangsi na meng nang hado real ngona tau jing na tumanda paulak jing na se pha bu tau ki ling ngai bu semen lam phe pau tiklak creation care na hado tuman anya ne kristalan tuman jing tuisau ngonang sia halan chin kaya ngau tamnang awin ausina chaya pe moilanda kawang moiman pha Moilana kawang ngau chai bu hayang ya bu kaya moilan namno ba amai yakchong ba amai steward amai jana menglak se mongam nang nyewatambu speaker pada munyong panang kawang ilak pa nang ayen tuisau hayang ministry da moiman shi sa kunga hem cha loklak hem number cha nang hangsin yongbu hem number 1 epsoga ma moilan cham sa yo Sana
kemba taidem toidem yoblak akung ngonang sa yoblak ngaumuk chahini tau hadakia itamunang awangna moilana tau ba environment namno pautik oklak china kawang de chudai konjong yu yopa ada environment pautik laka shared responsibility collective responsibility ngonang ada china dumana pawepen ngoya poi kawang de amyang chana yong maya tau ba namno oklak china kawang de chudai kon yu yopa ni subam tau ba environment na takyang sangyang ngonang moilana singnang landslide floods earthquake unnatural tau ba paibunginang tau ba maidampa healing yu yopa hayang tau ba healing nang yak ayak mangonang nang namno bu okuna mengama tau pautik bu okuna mengama tau ba nature healing tau lang ngonang hadau chingna tau ba healing wong ngan yu tuman yopa hayang tau ba taidam wangangoi tambu chingna kawang de menyong pa tuman jamsa yopa yana hallelujah 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 wandang chau anda menyong panang oh ba tau kia hibak amai nang ya bai tambu chingna menyong koi kia tuan nang de menyong pa yopa kumlak chingna moi landa kawang ayen hibak amai kawang nang ya bai tambu chingna menyong pa oh ba dingi tu wandang chau kawang wang pang mengopu semen lempi lengayang tau ba mainang se yang pai menaksi kada ya payang tau ba environment pautik lakchina namno lakchina nyinga tam yangki ayang tinyi tengoya kada tuman tau ba environment ma wang ngoya haing tuman chingyoya painang tau ba environment china nang de menyong phaboi ayang boy tuman anu kaya yising iman bu kaya tau ba environment sangatam yangki mengatam yangki o upa tuman de amyang wanatampa tinyi nang ngauma kuenya ya tuman sengaya yangki yoi nok te lei yang yoi nok ma akung wang yang tau ba environment de kanlak pautik lak nabno lak tau ba chudai ko nyakai hayang tau ba environment lengai lak hil na meng lak tau ba wong angan moilanda yagai tinyi tau ba environment item ayong pucha ya bukaya kada nyua tuman sa jingnai che yang boy wang phang ma ngopu kadang kachi yanmok yanna bielong se china moi man phai bu taidam ayong chana mengna tampas tau ba taidam shimai pa ma solen dam bu china nang dam menyong pha yana daiba upa nang mu bu sep shi moi man yo poi taulan se upa nang mu ngai yo amen